KMS Production Records, you know how we do. 44 45 46 ukutulea kukosa mwacho wanduku 48 bizo akabiri bantu wambia cha chikubogo ichi wabizi asa mudwa muliferaka tera bena tanaka nyeshi nombe ya nshimbi nombe mune pose nshimbi wena mishamura kala kana nshimbi nomba lero cha bitoro shanyo kubara kyuku bali advertise boy kuta advertise nshimbi kusafu kubalefu abakwe mku at least ulepoza kona mu mabom vya tijana mwishiba mafu balefu wa mokuzafu tabalefu hapo eti ya nshimbi uku ati balefu 6 points 6 points 6 points ine ya kadoka enchitwa ya kufoni ngatora kwa 6 points we if you mune stabile post la finish tabalefu ama intelligence ina kona lefu kwa kona nshina ne itombo yati kunenza mbele kwa ni makalubiro no mara sama ba 12 points sama 12 points ine kwa kusole na sole la pala ya shiro 12 points baka yenshi utaine te chinja kono kuya posto iwe zo fotufile tu ashita paso tukonga nyepo fena ile business ya bwa idea chap so pa ninji bwana moko ibona msanza kumana ndabata ulemeneka kuli kacha skuli wate muntu uchisha ndikashona nje kuzafu uzafu ngani webo waipipisha no kuipipisha hiyo ona ali mfota balefu otu tena hii aya chukwete wacha tatu point taule peno kulepa mama ishto phone ngamba 12 points show ngamba bana beto beto points kwa na pena ala kabi yo mwache ngokwete fena mu 3 points inenda chine mbo wati mo infuti akutireni wako ka yo 12 points balefu wangu ngemo fio ukuchira nde unaora energy mwache konganya hapo kunya ule yikira kubara kikuna ibipa ukorora kupwa boy tendu stefe bomjo keti 12 points ne chama kakanshi Beta venye na nguli kunkana wota ndefu asule fidali out pressure 2 points ndio kunspire yo nama jomba na diso karaka on banda yo ya pita nani kali ule lepuka pia weta KMS Production Records, you know how we do.